Yes, kanongere nguhereze ikaze nanone kuri YouTube channel. Ikipe y'igihugu y'Amavubi wakibaza ese yaba yasezerewe mu mikino ya CHAN 2024? Niramuka itsinze umukino ifite kuri uyu munsi tariki 28 z'ukwezi kwa 12 2024, wakibaza biraza kugenda gute? Ikipe y'igihugu Amavubi rero irasabwa ibitego bibiri byibuze kuri 0 kugira ngo bifatwe nk'aho yatsinze uriya mukino. Ngira murabizi bari bayitsinze ibitego 3-2, rero ubwo ngubwo irasabwa ibitego bibiri kugira imibare ize kugenda neza bifatwe nk'aho yatsinze uriya mukino. Ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru y'abakinnyi bakina imbere mu gihugu yasezerewe mu mikino ya CHAN nyuma y'aho Sudani itsindiye Ethiopia mu mikino wo kwishyura wo gushaka itike y'iri rushanwa rizabera mu bihugu byo mu karere. Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yandikiye amashyirahamwe yo mu karere ka CECAFA iyabwira ko umusaruro uzava mu majonjora ya nyuma yo gushaka itike ya CHAN ariwo uzashingirwaho hemezwa koko ikintu cyakorwa igihugu cya kane cyo mu karere rwose kizazamukana n'ibindi byazamutse kiziyongera kuri Kenya, Uganda na Tanzania kuko nacyo bikazamukana kugira ngo imibare ibashe kugenda neza. Ikipe y'igihugu byari biteganyijwe ko kizava hagati ya Sudani ndetse na Sudani y'Epfo, i Burundi, Ethiopia n'u Rwanda byagombaga gukina imikino y'amajonjora iya nyuma y'iri rushanwa izakinwa muri Gashyantare umwaka utaha. Kugeza ubu muri aka karere rwose umukino umwe akaba ari wo umaze gusozwa aho Sudani yasezerewe na Ethiopia itsinda imikino yombi ibitego 4-1 ndetse na 2-0 na 2-1, bivuze ko yateye intambwe iya nyuma yayo ikabasha kugera aho yari yifuza kwerekeza mu mikino ya nyuma y'iri rushanwa. Itsinda rya Sudani kuri Ethiopia isobanura ko u Rwanda kugeza ubu rwasezerewe kuko rudashobora kubona amanota 6 iki gihugu cyabonye, bityo amahirwe ikipe ya Jimmy Mulisa isigaranye ari ugushakira itike ahandi rwose. Sudani y'Epfo yo irasabwa gutsinda u Rwanda ikinyuranyo cy'ibitego 2-0 kuri stade Amahoro ku wa gatandatu kugira ngo ariyo ihagararira akarere mu gihe Burundi busabwa gutsinda Uganda ku kinyuranyo cy'ibitego birenze 3 mu mikino 2 bazakinira muri Uganda guhera kuri niho iyi mikino izatangira gukinwa muri Uganda. Amavubi kuri ubu kugira ngo akine CHAN bisaba ko Kenya itegura iri rushanwa ryamburwa mu gihe hari amahirwe ko